Ngumbau situ. Musiaisia nina ukethia na nauthocha nthini wa kilungu cha Ngumbau situ. Kilungu kila kithikia kwete Ngumbau cionthi ila ciritwe na chalo na ciavikia kuua ikekalwa nthini wa kilungu cha Ngumbau situ. Tikavikia kuua mwendo wacio otondu nguya kana Ngumbau yisia wa umuthi negatwika Ngumbau na muthenya umwe ndia uthocha otondu ni kwathite tukwithana mwini we nguma eka ilembetani ya ukamba yeyoka na ti Kenya yoka nthi yonthe na indi sani ya vika ya kumana ukewa wake withitwe wili hata ndi kwatekana no kuvikia na ukwikiwa kwikiwa vinya nthini wa thayu waku na kumana ukumba wake wiritwe wili hata masito makwa nitawa Veronica Siombua na utwatie nthini wa mitandao ya mikumukaniliye wala Facebook tukwatia ta Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV oingi no tumie nthini otumie utumani mukuvi kwa namba itu ya ili 3915 ingi nomba tie ta Veronica Siombua wili nina uthocha tutambanie nthini wa kilungu kitu cha muthanani wa umuthi ngina mwiso wacho. Naindi tikalivu mwenu witu nthini wa kilungu cha Ngumbau situ. Timu baya muno. Tiata na mbeno ndo akutwitikilia kuka kwaku. Ngaida kwathime. Amen. Nina tana ni kwindwa ne nyuba. Kango tabia andola ni kalana mako maine nake kamba ko ni gisondo nena kamba ngasha wa. Lakini nene kese. Kini ngaino konenga mumo. Nini tabia musiaisia wita wata onethani makwise. Nyeta wa masi. Wa Masika. Na ngatoa ni mundu wita wa Muguro. Masika mwira muko na Lord Masika kana no masito kubwana na masito kubwana na nyene wa Bishop Masika. Yeah, Bishop Masika ni tutoya yata twaumie masi twathi yata utwe maeri Yesu na indi nutonoraria musiaisia we masi asiaiwe ba utuiwe ba we na utabia the waku na utabia mam yani muyana waku withitwe wili hata nundu wandu mona masi muno mona wathi wa wema mona ai ni mkamba ama si mkamba na ini ndo mundi mamanekana mbeu suyumite bayo kamba na siaiwe Masako njisi yeta hospitali ba lakini not general na ikane kundi ese na twathi njisalucha nethiye Embu asema kwa maya alimo alafu twathi toka Ilobi skuli yeta wa Nairobi school kwa ni bot na manyeye Kisumbu alafu ni na mina pre-unit na wani na the two bandu beta wa masi township mwa shift twa shift yuko mabuto wa shift twa kala kambane so na masi township na twa wa school wengi Embu alafu na wenda tonya body na sioka enda kunyusa akalila kila muthenya na sioka ngi masi alafu na mine ya Machakos primary kwa musini yata kana ni Embu kwito ni yata ni kwa musi lakini Embu twendete twina nyanya ingi tondu wa ibinda you I think sema kwa mekalile to ya nini so yeah basically lakini holidays ito twende wa yata ona twiba there kwa nya kwa ni andu committed kwa musio you know kwa they are pala maumete and basically toyaiwa Masako so I grew up in Nathi Machakos girls na the days before Kitui Muthale girls Muthale ndio tamwile na imwa ni sela mese Muthale ni nicho tumie utamine ya Muthale ni kwenzwa ni se weta wata mose na miao mingi na miao ni ya mia nikyo kitumia Yesu woki kwa miao nyewe jambe manyi si wakila sia wa drug furniture ukanengwa ka punishment so but that's a long time ago 98 ni when I form 1 and so no ibinda long ago lakini Machakos girls nyewe na mienda tondo I think naendete freedom jenda kondondome ukaziwa and also na perform na the days at university na sanya ndio toa Masako tondo na soma ya Masako na mina na Masako kana mboto wa kundu kungi but anyway ngai ambungu yona toa Muranga na indi we wakiana kwenyu ninya wakeli wida ubata we lumaita kana first born ndo mambia ni the first born lumaita kana first born no nonsense you ala mambisi ni mambia so ni second born sister ni sister ongemuko na sister ongemonini na brother so tusiana inya basically na indi nisi muyana waku undu tisimasi wina thelela ndini wa Machakos girls o mabu waendie kuendea na masomo ba
nene se kuyana undu utukwisi masi undu withi wa abua mwana waku ndo atherela ndini wa Machakos Girls ni waende na kisomo itina wakuma Machakos Girls waendie ba nibo na India Daystar na thikwika katikili na masters ni wabautu nende na ndune nini ngumina Endi kusoma ukwete maundu ma ministry na family tila isi. Exactly. So vinda ya COVID niwe nonie kanimine. So niwe nende na kwikali kumina. Na maybe PhD next time tuinena. Nekita education. Nekie Kisungu. No so na bitamu no. Alafu nekie education masters nika community development. Naende wamina Daystar walika Ilobi nalika ona Ilobi nalikile ni Daystar nimbiwa asema kwa madhame yo baba nini wasaidia mendo akuonde lakini twakwata bando toka Ilobi na Ilobi tukuona atwaiwe and so ne wani omshamba lakini somehow no nesio the shamba ni mama bamba wasaidia ndio mshamba huyu yani ni wenio sawa. So I've seen God and the time wikiku in that journey. Na hindi tilika ndeni wa kinengo kilanga yuko nengete kana muthinzi olanga iwikite ndeni wa thayo wako yo isabali ambie ba ya Winnie wambie tene inya kwa imwini tene ala ando akone mamwese so ambie aina sing and shine na joy bring us na tuabutu ambie at 10 years na siona kwa nenda kwikata kunyoka album tondo na wite ando ne waisuni siana sikuina na sia ona kwa ngine kata no wine so na the neka album ya kwa at 10 lakini at 6 nino na inya kwa ituko ni gitani na sister kwa muko tuina so tuambie okate nange which is a good thing. Tondo ya to set ye on yani we say then it omanya we need to do and so naendewa kuina ni form 1 na umia album kange ni amina form 4 na umia kange niko kwa umia amokomete ni okiteba uyu na ndi noto not ni awadi usua amokomete no songe nengo songe okay amokomete amokai ndweka leitu amokomete amokai ando akimbena amokai ando manzuko amokai ando misina amokai we amokema amokai Bwana Yesu yoko kandende yako leko ka amokomete amokai we amokema amokai na akamba we amokema Bwana Yesu yoko kandende yako leko ka amokomete ando asikala ando amanzuko Naindi wathi usu wainite na miaka tayana hata naina miaka 18 niwe na ninalika campus so na excited naenda studio ngakesha wesi saa indi kesha studio no atwikie kutwika ona bai producer kwenda kesha so na kwatete producer weta wa RK wa ngume binda yu umite Rwanda na yu ani produce yaka album a whole album and all of the umelile na sapio no su amokomete I think no wambungwe wasebe no ngwitangwa kundo ndietwa kwa president yona ndiri kwa Kibaki yambe naende pavua hata wakwata ngi invitation ya kuthi kwa Kibaki hata cho wathi usu amokomete I don't even remember but I think presidential itawaisu music neni so no mama kwita mambetie Mambia, let's hear the song amokomete, sing for us. Na mainea. Mambia, okay fine. Yo, come in talk what opportunity ya kuina kwa president, which was such an honor. Wow. Na wathi usua amokomete nini sti wathi wa kawaida. Message ya kawaida na nini sikana ngai etha na kitumila wanenga andu make utumani kwa andu ivinda yuni sini abikie kwa kambanesa wathi usu wa amokomete na mabikia na kokila anayekwatio no munde mawe no mekwendea na kokila naindi ivinda yuya oya walikandeni wa ministry kana ndeni wa Winnie
wamba usianisia na umundi nuko na kwina muyana tutanamba ulika nthini wa kwisa kukila ubike bayo lui. Okay. Wewe kana kikomkambo cha kuchoma mwena nita what's mwena? Kuna growth. Wana msongo lele ngina kwa tungilela. Tuna toa elo kuna growth. So I think one of the things personally tamundo ngiambea na young and I think we're young when ambitions mbinge which is good but along the way ngaino kubundia sia that it's not about you ona kokelia no tondo David Waisi kana elanga iwa ando mambe yakwete sindo syake sya kwaka around other countries yambesa kumubless niyo wamanye kana God no ngaino wewe kata wa establish ngaino wa muyabu and so for me I think ngai akuyabu it's a different story altogether. God has really been faithful to teach me yani ngaino ukubundia sya siendo that show you that it's not about you, it's about him being glorified just like David. Itina waina amukomete album ila yatia hiyo album ila yatia after eta milele peka wadhikaina nataka na momosumo naona umelaki nikainge ugite ka weave kena ka fridge weave wewe nda yako yambe kwekea wig na kuba kwa makeup so yeah sinyo album nyene umasi album so mbadhi ekomi so kauni kona umise next after Mokomete, which was a good album ni anenge to awards to groove awards na manya kumbe ngai no mbetete nisi we mwini betu twingi to discourage okay say there ukolia nyeni network kana na kitia yeta na sai ngikola say we nini na kana nikitako so I think the space ndo sikikanga yako prove kana ni wakwitie yeah. Wow, musesia wendene wa kilungu cha Ngumbau sito valatena mwini wenguma wambadhisia kumukumya na kumutai ya mwai aini alangu ya mathenge ya sia kana maudhenge ya sia we musiaisia vakuvi na mombi waku Masika na hindi nisi aingi ni mumwisi tumutina kendeni wa kilungu cha Ngumbau sito we kwa chiwa kana niwende na umana ukumbo wake na wende na usoma kindu mudhanani wa umundi na wende na utuati ya ndini wa mitandao ya mikumu kanilie vala Facebook tukwate na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV oingi tututumie utumani mukuvi kwa namba itu ya studio lani ili 3-9-1-5 na hindi masi tutanamba othi uthumwa kana break kanga translate ya noto ya musiaisia mundu enda ukwatia mitandao ya mikumu kanilie kana social platforms sia kunisiba nikenda to the break okay Instagram itaada kwa kikamba no isu Instagram nitawa Masika-Mwini ina ka blue tick Facebook no Masika pemwe na I think ila ina namba nene ta million yo na ingine icho ni YouTube Masika na ende mai subscribe na mui subscribe na muni yesu o like musiaisia no subscribe wega kengeleke thabu muthia katune tina ni kukuya ni wa subscribe nigenda ukethia maundu wonde masi weka ni wavikia na kumana ekitu kwa te utandithia ni tuciokethetie mituki na kilungu cha Ngumbau sito Ngumbau sito Ngumbau sito